Il-kumpanija Lufthansa Technik kisbet iċ-ċertifikat sabiex tkun tista' tibda ssewwi l-ajruplan tal-għamla Airbus A350 fil-kumpless li għandha biżwid Park numru 4 tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Lufthansa Technik spjega li din iċ-ċertifikazzjoni li ħarġet mill-awtoritajiet Ġermaniżi ħarġet wara li sar skrutinju kbir tal-proċeduri, għodda u taħriġ tal-impjegati li għandhom f'Malta. It involves obviously training people. We have trained 50 of our current staff. The ones who had an expertise, a level of expertise already, we have trained them on the new aircraft type. Then we spent approximately $3.5 million in tooling, specific tooling to service the A350. The A350-900, the shorter version, and the A350-1000. Huwa kompla jispjega li bħalissa l-kumpanija qed tħaddem madwar 600 ħaddiem, b'50 minnhom issa ġew imħarġa sabiex ikunu jistgħu iwettqu kull tip ta' xogħol fuq dan l-ajruplan. Sostna li minħabba li l-Airbus A350 huwa ajruplan pjuttost ġdid, id-domanda għax-xogħol fuq u mistennija tikber aktar ma jgħaddi żmien. Madankollu fix-xhur li ġejjin Lufthansa Technik mistennija taħdem fuq 4 ajruplani tat-tip, bin-numru jkompli jikber tul is-sena li ġejja. In general, above all, the aircraft types that we service, these are predominantly Airbus aircraft. We're a very strong Airbus facility. We do the wide bodies, the big ones, and then the smaller ones, the ones that you would travel on continental flights. We probably see 100 of these events happening every year, and some 10-15% would be made up of the A350s. Dan l-ajruplan tal-kumpanija Franċiża Airbus qiegħed isir popolari ferm mal-linji tal-ajru, hekk kif id-daqs tiegħu jippermetti li jintuża għal titjiriet bejn kontinent u ieħor. Fattur ieħor li qiegħed jiġbed il-linji tal-ajru lejn dan l-ajruplan huwa l-fatt li dan jaħli 25% anqas fuel minn ajruplani oħra simili. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.